Pemirsa, risampun Pesta Kesenian, tradisi ring Pesta Kesenian Bali PKB Kaping Setiman, para seniman tur pecinta seni raris ngemargiang Festival Seni Modern ring Festival Seni Bali Jani FSBJ Kaping 5 Warsani Mangkin. Gubernur Bali Wayan Koster nyinep PKB warsa kalih tali 3 likur Rahinani Dibi, raris Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, mungkah FSBJ kelima. Parikrama kemargiang ring asiki genah panggung gedung Arde Chandra Taman Budaya Bali Denpasar. Kepala Dinas Kebudayaan Kadisbud Bali IGD Arya Sugiarto Mausang, FSBJ kemargiang risampun PKB Puput, mangda kahanan rame pesta kesenian mausana ring FSBJ. Selami puniki penonton FSBJ durung sida mesai sarang kewentenan pengunjung PKB. Punika mawinan acara inucap kedadosang siki mangda penonton sani sering melancaran ke PKB sida uning kewentenan FSBJ. Arya ngawohin katahnyane ring PKB kasuguhang sendratari mawinan rawehe mangkin janger sareng pamungka FSBJ war sekali tali 3 likur dadosnyane kamriahang antuk opera in paradise drama musikal. Asa punika taler FSBJ kaping 5 warsane mangkin nyuguhang pitung dasa 3 mata acara inggih punika adilango utsawa musik puisi mewah teater timbang rasa taler wenten lomba skadi lomba animasi paduan suara stand up komedi raris wenten drama aguron-guron selebrasi Bali Jani beranda pustaka pameran kartun pameran Bali Megarupa saha pameran Bali Bangkit. Acara anyar ring FSBJ warsani puniki inggih punika diskusi pojok media. Karincikang wenten kali diskusi ngenenin jurnalistik mewah fotografi untuk ngerawin narwakil sanis sampun waget. Lianan punika taler wenten pergelaran silih tunggil nyani saking wartawan media Bali. Kurator FSBJ kaping 5 Wari Wisastana Ngewedarang saking pitung dasa 3 agenda daging FSBJ warsani mangkin. Pawedar nyani inggih punika adilango utawi pergelaran wenten 14 acara utsawa utawi parade 6 likur pertunjukan 16 open call musik pat sesolahan puisi miwah teater 6 timbang rasa utawi sarasehan wenten pepitu acara. Selanturnyane lomba wenten 5 inggih punika lomba animasi paduan suara stand up komedi puisi miwah drama. Aguron-guron utawi lokakarya wenten kalih parikrama inggih punika selebrasi Bali Jani Siki penampilan duta kesenian saking Kalimantan miwah NTT. Beranda pustaka wenten solas inggih punika kutus diskusi siki mural asiki kartun on the spot miwah asiki tayang film. Dan yang ngawohin pameran Bali Megarupa saneka siagayang pacang nyarengang sia dasa sia seniman inggian pitulah seniman saking dura negara saking Korea, Amerika, Belanda, Jepang, Italia miwah India. Winata Bali Pos nguningayang.